Uruno mwaka Portugal iri mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi dore ko yanatwaye UEFA Nations League batsinze ikipe ya Espagne kuri penalty 5-3 akaba yaratsinze n'ibitego 8 mu mikino 9 yakinye yonyine. Amwe mu mazina y'abakinnyi bakomeye cyane bari mu ikipe imwe na Cristiano muri Portugal n'abamubwiye harimo nk'abantu no Mendes ukina Paris Saint-Germain, Marquinhos nawe ukina ikipe ya Paris Saint-Germain bakina mu ikipe imwe, abakinnyi ba Ruben Dias wo muri Manchester City, abakinnyi ba Diego Costa, Bruno Fernandes, Bernardo Silva n'andi mazina akomeye cyane. Tariki 11 Kamena ahitwa Estadio Azteca muri Mexique igikombe cy'isi cya 2023 kizaba gitangiye. Kizabera mu bihugu bitatu aribyo Mexique, Canada ndetse na USA. Amakipe menshi ariteguye cyane gutwara kino gikombe. Guturuka kuri Argentine ifite kino gikombe giheruka, amakipe nka Espagne afite abakinnyi bakiri bato bakizamuka nka Lamine Yamal ndetse n'andi mazina matoya. Amakipe akomeye cyane nk'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bikomeye byose byiteguye kino gikombe. Ese ko kurabona uno mugabo azabasha gutwara kino gikombe na Portugal? Gaho rero aho ko nabasoje kuri uno mugabo twese turibaza koko nibazitabira kino gikombe uko kukitabira kazakitabira, ubwo turibaza koko azatwara kino gikombe maze ashyira akadomo kuri kariyeri ye yo gutwara kino gikombe dore ko ari cyo gikombe cyonyine abura. Ndagushimira rero twabanye, ushimira abo bakomeje kugenda utwumva, ushikaza gukora like, share kuri no video. Imana barinde.